Ang tululuan asang di amat tahu nama debata nama ngomong mula orang nama gue satu nama ujung di orang satu beri mama om mempertikan pasal time itu kamu asamu nama mitu tuh ini godang muna di nama gue ulah muna mau dipertikan pasal time itu kamu toriru tuh lah atau ngamang nunga segupe di loko sabu pemuda nama memang dipertikan PH memang dan mangiru macam mata nama dua debata asang di amat nama dua debata nama ngomong mula no dipertikan PH memang Parjolo macam mana lulu tamat tanah dua di batain na awalnya kurang kio kira yang lulu oh takut deh dunga di lulu kama kujuran loro atau ngamak alulu maju tu mata nomor dua di batain turun tu ke parjolo mata nomor dua di bata itu lui dang boy berarti alulu maju tamat nomor dua di bata marsa halar ora jorma marhabonara ora kuda alulu tahu narane hu baru habis alulu mang tujuh orang tor dia dong disalah pakai tor nami dan penduduk nami pabenam nami alulu tomat taraga inatta sorry pada naliat nalulu baru nutuli habis baru atau mang pergo pokok sinami nang marmula-mula mahami marmula nauli mula na kan mula ni panggabi mula ni paroraka atau ngamang asa jom rumah itu conok ke rumah korga di dulu ni busui panatapat tuh nana toba mula ni jolga marbisuk mula ni jolga marroha ala marmula ro salu nana tanon marmula cuma gotang marujum cuma tali betang gotang mula wah itu tuh wala saya god iya mula ditama bita gotang tulang wala saya gotang mula atau ngamang nunga sentur mula topa nunga nakaning damang marmula di gaw na hamin ang margodang soba asa marsoba kami tomat tanah martua di bata kamu naran ni huta amat taraja nat tasiri pada di pertikian namang asa si raja dapati nagigir mangida jalan malam mangalapati na pagujung pinggan di host ni matanya masa sa tonggo tomat mula jadi anggia di pasu-pasu pamatang doon toti atau ngamang beda mang maju godang soba-sobay ora saya ino amita godang ay so music kinatulago ya mang music mo boy penjaman no ang goreti unang iba ini sigay kan ilo tulang kan ani sigay ro reti iro tulang molong ni sigay reti ako mong iro tulang wala jara parang tulang itu kusiro ba enggak deh belugari kan lo ha belugari mjijian ila iro aw tulang ay so tulang na tulang parang terus imano makatay bisa pala dia tuh sih kan iya gimana tulang mo di rumah sakit tuh nah ay torido marsa do nangin ang udan torino ro sutan kan iya gargaro ber sonari sa irio ate ala rio sa anaknya bapak tuh gimana nang ulam sonari rumah sakit do makanan ng boro dang para BPJS mo siya ibidula BPJS na kurus na rin apelasan na din turomat tongan na ba makan na pesta ka turman non sushi na muda dah igalap ko happy habis tuhong ko mo sinabi marutugil no perjabaran na kaning na to jadi gurang do to nang pala si tudu huria ya huria besok ni to lang ate pa kamo to lang nang pala si tudu huria manang ngagor bola Bulgari le parpeste to lang una perjabar aku huria asa tatutup ma songo parnangan taban malagu idahina dengka itu ba ala Bulgari pernah kali kebangunan huria coba lagi korak huria perjabaran terlupa sultan ala ni repotna mari deme tatutup parmangano aja di situ apa yang masuk di situ mari di situ parmangano tempat di taman to bidang do pena holomi itu rin lagu Agi marroka mo. Iya. Tano lali do ko kapilaguna sa Malaysia. Pigala marsoting natulangka. Lalo to sara-sara kari. Ala parheping do maralpat do bereng na hon pangantinon. Maralpat. Nga kopi. Molong nga mano prosesi masuk pengantin. Naso tarben ni situ pimere depak saro berede. Ewi libide. Ipa saro berede prosesi. Asa subang ilmu. Iba mana songon iba marulad dami. Ada yang masuk ke mga teta. Jom meta sa luho na. Ola musik. Ding nong neng nong. Do. Jadi itu macam nilap kita. Mulu jero. Dia mau ternapokus sama ni nama. Kau masih separisa. Ternapokus sama di. Ini nih. Terus ono do. Yang di meja ini. Amat tuan masuk sebelum tu dia. Kembali lagi. Apa
Pero nasi tuo, agama nasi tuo biasa kau melulu Boleh garejo. nasinya, ambil kotak aja, ambil nasinya, ambil piring. Kau melulu garejo. Ini, itu. Alasan nih betul tolong lah. Amat todo sa toko di pembangunan di gereja to. Ito rin to. Makan di situ aja nasi. Amat todo sa toko. Jong gereja to amat todo sa toko di pembangunan. Uwi mo di madala ni garu kami na julo ko lang magbago gereja. Dia ko melulu gereja. Ada coba manang pesitu amat to nala nasong ni bodo na po. Yan. Udah dia Toko ra ambil mga piringnya. pangula di huriyat tay. Piring. Alay marso dum pinang milali huriya at taon. At orang sutu yang anak persatap kinani marbabero mau di situasi noy. Terido. Emang iya. Ratu lah. Jadi kurang datang. Iba bana ni hepe. Orang ibis